muraho mureke dutangire gutya. Usubiye mu myaka 10 ishize abahanga mu bya politike, umutekano ndetse n'abasesenguzi mu by'intambara mu isi batekerezaga ko mu myaka 10 yagombaga gukurikiraho isi izagira intambara zikomeye kubera ubushyamirane babonaga bwari mu isi y'icyo gihe. Mu ntambara batekerezaga zashoboraga kuba harimo y'Uburusiya na Ukraine kubera ubushyamirane bw'ibihugu byombi bwagiye bugera ku rundi rwego mu 2014 kubera ibibazo byabaye muri uwo mwaka byahawe izina rya Maidan Revolution, ubwo abaturage b'abanya Ukraine mu myigaragambyo ikomeye bahirikaga ubutegetsi bwa Viktor Yanukovych mu myigaragambyo yitiriwe Maidan. Amamiliyoni y'abanya Ukraine bigaragambya bavuga ko bashaka kugarurira igihugu cyabo agaciro cyambuwe, maze Viktor Yanukovych umutegetsi wari inshuti y'Uburusiya ahirikwa atyo arahunga ava Kiev ajya Moscow, nuko ubutegetsi bwimukira mu gice cy'abari bashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu muryango w'Uburayi ndetse n'umuryango wo gutabarana wa OTAN. Ibyo nibyo byatumye umujinya muranduranzuzi Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ahita amabwiriza abarwanyi b'icyahoze ari Wagner bagaba ibitero mu ntara ya Crimea barayigarurira. Icyo gihe rero kubera icyo kibazo abasesenguzi bavugaga ko hari ibyago byinshi by'uko Ukraine n'Uburusiya bazisanga mu ntambara mu gihe cyavuba. Byarangiye koko ku itariki ya 24 z'ukwa kabiri kwa 2022 Perezida Vladimir Putin afashe icyemezo cyo gutangiza intambara kuri Ukraine abinyujije mu cyo yise Special Military Operations. None kuri ubu imaze imyaka 4 n'igice irwanwa kandi ntawe uzigiye izarangirira. Iyi ntambara igitangira abategetsi batekerezaga ko Uburusiya buzatsinda byihuse, ariko intambara yerekanye ibindi. Intambara ya kabiri byatekerezwaga ko ishoboka ni ya Isiraheli na Irani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani. Abantu bavugaga ko ibi bihugu bizinjira mu ntambara cyane ko Isiraheli izarwana na Irani nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikayijya inyuma. Ibi nabyo bidatunguranye koko kuva mu 2023 Isiraheli na Irani bagiye bashondana kenshi, buri ruhande rukagaba ibitero bya misile ku rundi, kugeza noneho byinjiye mu ntambara yeruye yatangijwe kuva mu gitondo cy'itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri mu 2026, ubwo Perezida Donald Trump yatangarizaga isi ko ibitero kuri Irani bitangijwe. Ntibyasabaga byinshi ngo usobanure uko intambara yagombaga gutangira hagati ya Irani ihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko mu myaka 10 ishize urwango rwakomeje kwiyongera ndetse hari n'ihangana ritoroshye, kuko kuva mu 1979 Irani n'umwanzi weruye y'ibi bihugu byombi kuva haba impinduramatwara ya Kisilamu y'Abayatola. Intero muri Irani ntihinduka, byose n'urupfu kuri Isiraheli n'urupfu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu intambara iri kuba ndetse nayo ntawe uzi uko izarangira. Indi ntambara abasesenguzi mu myaka 10 barebaga ni intambara hagati y'Ubushinwa na Taiwan. Iyi ni imwe mu ntambara nyinshi zishoboka kandi zikomeye zizagira ingaruka nyinshi ku isi. Iyi ntambara izahuza Ubushinwa n'ikirwa cya Taiwan izaterwa nuko bombi bapfa ubuhangange n'umugenzuzi, aho Ubushinwa buvuga ko Taiwan ari intara yabwo naho Taiwan yo ikavuga ko ari leta yigenga. Twe rero ziri ebyiri zabanje twagiye tuzigarukaho bihagije ndetse ziranakomeje, ariko ku rundi ruhande turamutse tubayeho mu gihe cy'intambara y'Ubushinwa na Taiwan byo byagenda bite? Iyi ntambara yarwanwa ite? Yagira izihe ngaruka ku isi? Ubushinwa na Taiwan byo byagenda bite? Ese nkuko bitekerezwa Ubushinwa bwabona intsinzi y'intambara yihuse, cyangwa Taiwan yakwirwanaho bikomeye ikaba kiziritse ku muhoro nk'uko Irani na Ukraine byirwanyeho mu buryo budasanzwe? Nta kundi ni mu kuba kabiro twinjire muri iyi ntambara yahuza Ubushinwa na Taiwan. Muri iki kiganiro turagaruka ku nkomoko y'amakimbirane yabo, turebe uko bagiye bahangana, igitera inzigo yabo, tunareba igishushanyo cy'urugamba rwahuza izi impande zombi. Iyi ntambara yarangira ite? Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.
Buri gihe uko usoje imirimo, iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo, wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima, nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart, kuko baguha serivisi za 5 stars, waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi ikagusanga iwawe mu rugo, ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye, cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye. Ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali kwa Jados Bar Restaurant and Coffee bafite aho mwaganirira hatuje, mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyi isabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro, harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka babafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari, ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gari ya Batsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu zibasangaho muri, mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda. Inkuru yacu tuyitangirire mu myaka 114 ishize, ubwo hari mu 1912. Icyo gihe mu Bushinwa habaye impinduramatwara y'abaturage, Abashinwa barwanya ubwami, maze Ubushinwa buba igihugu cya Repubulika. N'impinduramatwara ya rubanda rw'Abashinwa yatangiriye mu mujyi wa Nanjing, ishyira iherezo ku butegetsi bw'umuryango w'Abaking wategetse Ubushinwa imyaka 268 kuva mu 1644 kugeza icyo gihe nyine mu 1912, ubwo impinduramatwara y'abaturage yabaga. Iyi mpinduramatwara yayobowe na Sun Yat-sen, maze kuva tariki ya mbere z'ukwa mbere mu 1912 Ubushinwa butangira gutegekwa nka Repubulika, bishyira iherezo ku myaka 2000 yose butegekwa nk'ubwami. Icyo gihe Ubushinwa cyari igihugu cy'akavuyo kenshi, kuko nyuma yo kuva mu mitegekere y'ubwami ntabwo ibintu byahise bijya ku murongo, kuko ntabwo Abashinwa bose bemeranyije ku mitegekere yabwo mishya. Muri icyo gihe hari Abashinwa bumvaga ko ubwami budakwiye kuvaho, abandi bakumva ko bakwiye gutegekwa gikomuniste, ariko hari abandi bumvaga ko Abashinwa bagomba kwitangira igihugu cyabo bakagirana umubano n'ibihugu by'uburengerazuba, icyo abakomuniste batemeraga. Abo babyumvaga batyo bari abo bita abanationaliste. Ibi kuva mu 1912 byatumye Abashinwa baba mu ihangana rikomeye cyane, aho byaje kwerekeza Abashinwa mu ntambara hagati y'ishyaka ry'abasocialiste, aho byaje kwerekeza Abashinwa mu ntambara hagati y'ishyaka ry'abanationaliste b'Abashinwa bari ku butegetsi, ndetse n'ishyaka rya gikomuniste ry'Abashinwa batumvikanaga ku hazaza h'iki gihugu. Muri iri shyaka rya gikomuniste niho hari umuhungu muto witwaga Mao Zedong, wazamutse kugeza ageze ku mwanya wo kuyobora iri shyaka, ndetse anaba umuyobozi w'ishami rya gisirikare ry'iri shyaka. Intambara y'Abashinwa b'ingengabitekerezo ya gikomuniste n'ubutegetsi bw'abanationaliste yarakomeye cyane, barahangana biteye ubwoba, ariko bageze mu 1937 intambara barayihagarika, ariko bayihagarika kubera impamvu imwe: gufatanya bakarwanya umwanzi wari ubateye bombi, ari we gihugu cy'Ubuyapani. Tutararenga hano babwira ko ingengabitekerezo ya nationalism ishyira imbere igihugu, abaturage bacyo, umuco n'ubusugire bwacyo. Abanationaliste barangwa no gushyira imbere inyungu z'igihugu kurusha iz'ibindi bihugu, bagashimangira kurinda ubusugire n'umutekano wacyo, bagakunda kubungabunga umuco, ururimi n'indangagaciro zacyo, kandi bashobora kwemera ubukungu bushingiye ku isoko, kapitalisme, cyangwa ubundi buryo bitewe n'igihugu. Ni mu gihe ku rundi ruhande ingengabitekerezo ya communism yo yashyizwe imbere na Karl Marx. Intego yayo ari uko abantu bose baba bangana mu bukungu, ubutunzi bukomeye n'ibikorwa remezo by'abaturage bose, aho kuba iby'abantu ku giti cyabo, hakabaho kugabanya cyangwa gukuraho itandukaniro rikabije hagati y'abakire n'abakene. Hari ibihugu nka Vietnam n'Ubushinwa byakomeje kuvuga ko bikurikiza communism, ariko nanone ugasanga bishyira imbere cyane ubusugire n'inyungu z'igihugu, ibizwi nka nationalism. Nationalism usanga isubiza ikibazo kigira kiti: twateza dute imbere igihugu cyacu kandi tukakirinda, mu gihe communism yo isubiza ikibazo kigira kiti: twagabanya dute ubusumbane mu bukungu kandi umutungo ugafasha abaturage bose. Dusubire kuri wa mwanzi wari umaze gutera Abashinwa. Noneho Abashinwa ni ibitangaza rwose, kandi koko barabikoze birwanaho, ndetse nyuma y'imyaka 2 intambara kabiri y'isi yaratangiye, itangirira mu Burayi na kwira mu isi kugeza mu burasirazuba, bigeraho Ubuyapani bufata umwanzuro wo kugaba ibitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwa 12 mu 1941 mu bice bya Pearl Harbor aho muri leta ya Hawaii, maze Abanyamerika binjira mu ntambara. Abanationaliste bari bafite ubutegetsi mu Bushinwa nkuko bari basanzwe bakorana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, n'ubundi bafatanyije n'Abanyamerika, Abarusiya b'Abasoviete n'Abongereza n'ibindi bihugu byishyize hamwe mu kurwanya igice cy'abanazi ba Hitler, nabo bari bafatanyije na Benito Mussolini ndetse n'Abayapani. Nyuma y'imyaka 6 yihangana, n'ubundi byarangiye mu mwaka wa 1945 Abanazi n'Abayapani batsinzwe, Ubushinwa bugumaho ari Repubulika budasenywe n'ubwami bw'Abayapani. Intambara irangiye, abo mu ishyaka rya gikomuniste n'ubwo Ubushinwa bwari bwagumye buhagaze, ariko bumvaga ko hari umurimo utararangiye wo guhindura Ubushinwa igihugu cya gikomuniste, kuko bumvaga ari cyo gikwiye. Wa musore Mao Zedong afashijwe n'Abasoviete muri ibyo bihe bari bakomeye, n'ubundi yongeye guhagurutsa ingabo ze arwanya leta y'Ubushinwa yategekwaga n'abanationaliste. Hari mu ivuka ry'intambara y'ubutita hagati y'Abanyamerika n'Abasoviete.
icyo gihe leta y'Ubushinwa yafatanyije n'abanyamerika b'abakapitaliste bayitera inkunga, ariko birangira mu 1949 Mao Zedong n'ingabo ze batsinze Burundi leta ya Repubulika y'Ubushinwa yari yowe na Chiang Kai-shek, bahindura Ubushinwa igihugu cya gikomuniste, maze Repubulika y'Ubushinwa ihinduka Repubulika ya Rubanda rw'Abashinwa. Mu gihe abanationaliste barimo batsindwa n'ingabo za Mao Zedong, barahunze berekeza mu nyanja, maze baragenda berekeza ku kirwa cyari cy'Ubushinwa ariko cyari kure yabwo kubera inyanja cyitwa Taiwan, maze Chiang Kai-shek wari umaze imyaka 23 ategeka Ubushinwa kuva mu 1925 kugeza mu 1949, ari kumwe n'abandi basangira ngendo be, nabo bashinga ubutegetsi bwabo bise Repubulika y'Ubushinwa. Ubwo no kuvuga ko bari bitandukanyije na Repubulika ya Rubanda rw'Ubushinwa ya Mao Zedong. Nguko rero uko intambara yo guhindura Ubushinwa ubukomuniste yisanze iciyemo Ubushinwa ibihugu bibiri by'amatwara atandukanye, kuko ubutegetsi bwa Repubulika ya Rubanda rw'Abashinwa bwashinzwe i Beijing, ariko hari n'ubundi butegetsi bwa Repubulika y'Ubushinwa bwashinzwe i Taipei. Repubulika y'Ubushinwa niryo zina rihabwa ubutegetsi bwa Taiwan. Ubu butegetsi kuva icyo gihe kugeza n'ubu ntibemera ubutegetsi bw'abakomuniste bwa Beijing buyobowe n'ura mugabo mujya mubona witwa Xi Jinping. Ibi rero biriho kuva mu 1949 ubwo ingabo za Mao Zedong zafataga ubutegetsi, kuko Chiang Kai-shek yahise agenda ashinga ubutegetsi muri Taiwan, abugumana imyaka 27 yose kuva mu 1948 kugeza apfuye mu 1975. Ibyo byose abigeraho ashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byabaye mu ntambara y'ubutita, maze Taiwan ibona inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itarashakaga ko Ubushinwa bwose buhinduka ubukomuniste. Kubera imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero, muri izi guverinoma zombi Leta ya Amerika yumvaga ko ubutegetsi bukuye bw'Ubushinwa ari ubwa Taiwan. Muri uwo mwaka igihe umuryango w'abibumbye washingwaga, Ubushinwa hamwe na Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete b'Abasosialiste, Ubwongereza n'Ubufaransa bose bahawe uburenganzira buhoraho bwo kuba mu kanama k'umutekano k'uwo muryango, kandi n'ubu niko bikimeze. Nyamara igihe Mao Zedong yafataga ubutegetsi ntabwo ubwo burenganzira yabubonye, ahubwo bwagumanye leta ya Taiwan yakomeje kwitwa Repubulika y'Ubushinwa. Kuva icyo gihe ubutegetsi bwa Beijing bwakomeje kuvuga ko Taiwan ari intara yabwo, abanya-Taiwan bati muvuge muvuye ahubwo nitwe butegetsi nyabwo bw'Ubushinwa, n'ikimenyimenyi nitwe twitwa Repubulika y'Ubushinwa mu muryango w'abibumbye. Rwose nitwe Abashinwa badashaka kuba abakomuniste, iwacu turigenga. Ngiyo rero intandaro yo kutumvikana kwa Taiwan n'Ubushinwa kuva icyo gihe kugeza amagingo aya. Kwihagararaho kwa Taiwan byatijwe umurindi no gushyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata Taiwan nk'ahantu heza ho kugenzurira Ubushinwa, kuko bisa naho Ubushinwa bubizi neza ko ntacyo bwatwara Taiwan Amerika ihari, dore ko kuva leta ya Taiwan yabaho mu 1949 yasinyanye amasezerano no gutabarana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo ushoje intambara kuri Taiwan abanyamerika bayihita bayirwana nk'iyabo. Gusa uko ibihe byagiye biha ibindi, hagiye habaho impinduka, kuko nk'ubwo mwaka wa 1972 ubwo Ubushinwa bwa Mao Zedong bwarimo buzamuka mu bukungu ndetse n'intambara y'ubutitiri ku gasongero kayo, abanyamerika n'Abasoviyete bahanganye. Muri Amerika ahari mu gihe cy'ubutegetsi bwa Richard Nixon habayeho guhindura umuvuno ku mubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Icyo gihe wari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Henry Kissinger yazanye itegeko ryo kwiyegereza Ubushinwa, kuko ngo yabonaga ko Ubushinwa bushobora gufatanya n'Abasoviyete bakarwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yarabonaga atari ikintu cyiza kuri bo. Icyo gihe ashingiye kuri iki gitekerezo, Henry Kissinger yagiriye inama Richard Nixon guha umwanya w'ubudahangarwa mu muryango w'abibumbye Ubushinwa bwa Mao Zedong, nawe akamusaba kutazafatanya n'Uburusiya bw'Abasoviyete. Mu kwezi kwa kabiri mu 1972 bwa mbere kuva Mao yagera ku butegetsi mu Bushinwa, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasuye Ubushinwa. Mu biganiro bye i Beijing, Perezida Richard Nixon yemereye Mao Zedong ko umwanya wari ufitwe na Taiwan mu muryango w'abibumbye ugomba guhabwa Ubushinwa, ariko ntafatanye n'Abasoviyete. Mao Zedong washakaga kwicara ku meza y'ibihangange mu isi ntabwo yari kubyanga rwose. Ahangaha Chiang Kai-shek wategekaga Taiwan ntacyo yari kubikoraho, kuko byari mu nyungu za ba bosi be b'abanyamerika. Aha rero igitego Perezida Richard Nixon yari agitsinze, kuko n'ubu bisa naho ayo masezerano yakomeje kubahirizwa, kuko n'ubu Burusiya n'Ubushinwa imikoranire ikomeye ntigibaho. Ubushinwa bubaho ngaho bukagirana umubano ushingiye ku bucuruzi n'Uburusiya, nta bindi ababagabo b'i Moscow ni Beijing bafatanya cyane. Ariko no muri ibi biganiro Richard Nixon yabwiye Mao Zedong ko Taiwan itajya mu bugenzuzi 100% bw'Ubushinwa. Nubwo Mao Zedong yarinze afata Taiwan ikigenga, abamukurikiye bose kugeza kuri Xi Jinping hari uyu munsi ntibahwemye kuvuga ko Taiwan ari intara y'Ubushinwa. Abanya-Taiwan bakabaseka bababwira ko ari igihugu kigenga ndetse kiniteguye kwirwanaho mu gihe hagira ugishozaho intambara agamije kukigarurira. Iri hangana rero rihoraho hagati y'Ubushinwa na Taiwan, kandi Amerika nayo ikabikunze kuzanamo agasomborotso kayo, niryo rituma abasesenguzi mu myaka 10 ishize baravugaga ko hagati y'ibi bihugu intambara ishoboka, kandi n'ubu benshi baracyemeza ko itutumba. Ubushinwa bugaragaza ko nta kindi gisigaye kugira ngo bugenzure intara yabwo butarabona kuva mu myaka 77 ishize butegekwa gikomuniste, ariko na Taiwan nayo igaragaza ko yiteguye intambara yo gukomeza kubaho nk'abaturage bigenga babaho gikapitaliste mu marembo y'Ubushinwa. Intambara y'amagambo hagati ya Taiwan n'Ubushinwa ihoraho, kandi ingabo z'ibihugu byombi zirabigaragaza, ndetse mu kwezi kwa gatandatu gushize igisirikare cya Taiwan cyakoze imyitozo yo kwirinda ibitero Ubushinwa bushobora kugaba kuri iki kirwa. Iki gisirikare cyakoze imyitozo mu ishusho y'uko ari nkaho Ubushinwa buri kugaba ibitero bikomeye ku kirwa cyabo, nuko bifashisha misile n'izindi ntwaro zikomeye bagerageza kuzihagarika mu buryo bwihuse nk'uko byaba bimeze ku rugamba rwa nyarwo.
Ubushinwa bufata iki kirwa cya Taiwan nk'icyabwo mu gihe abanya-Taiwan bo bizera ko ari igihugu cyigenga. Ubushinwa buvuga ko buzakoresha ingufu zishoboka kugira ngo bwigarurire icyo kirwa kubera ko hari ingabo nyinshi zabwo, indege n'ubwato bw'intambara bw'Ubushinwa buzengurutse iki kirwa. Abahanga mu by'intambara bo bagaragaza ko igihe Ubushinwa bwagerageza gutera Taiwan banyura ku gice cyabwo cy'iburengerazuba kuko ariho ibihugu byombi byegeranye. Iyi myitozo ya gisirikare yakorewe ahantu 8 icyarimwe, ndetse aho hantu ni hafi y'umujyi wa Taichung uri hagati muri Taiwan. Leta ya Taiwan ikomeje gushyira imbaraga mu gisirikare cy'iki gihugu kubera intwaro nyinshi zitandukanye iri gushyiramo, ndetse n'imyitozo idasanzwe bari gukora bafatanyije na Leta z'Ubumwe za Amerika kugira ngo abasirikare ba Taiwan bamere nk'aho bari mu rugamba rwa nyarwo. Umuyobozi muri Taiwan ukuriye iyi myitozo Ong Yiming yabwiye itangazamakuru ko iyi myitozo bari gukora itagamije gukurikiza ibisanzwe bigenderwaho mu myitozo ya gisirikare isanzwe, ahubwo ko bari kwibanda ku guhugura abasirikare bijyanye n'intambara ku buryo bamera neza nk'aho bayirimo. Ati ntabwo iyi myitozo imeze nk'iyo bari basanzwe bakora aho bifashisha intwaro mu kurasa ahantu hasanzwe kandi hateguwe. Iyi myitozo yo imeze nk'iya nyayo, mbega nko ku rugamba uko biba bimeze. Abasirikare bakwiriye guhagarara ahantu habugenewe nk'uko byagakwiriye kuba bimeze mu rugamba rwa nyarwo. Ibi rero bituma imyitozo ikomera kurusha uko yari isanzwe imeze. Muri iyi myitozo igisirikare cya Taiwan cyifashishije intwaro zitandukanye zirimo misile ziba ziri ku modoka z'intambara, intwaro zikomeye zo muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ndetse n'ibindi bitwaro rutura kugira ngo babuze ingabo kwinjira kuri iki kirwa. Mu kwezi kwa gatanu 2026 Leta ya Taiwan yatangaje ko gukomeza ingamba z'ubwirinzi n'ubufatanye na Amerika mu gukumira ibitero byaturuka mu Bushinwa ari byo byatuma akarere kagira umutekano. Intambara itabaye nibyo byaba ari byiza, ariko si intambara y'Ubushinwa na Taiwan mu by'ukuri yagenda ite? Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa, ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze? Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura, inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Ari byo ufite se? Yego ndabifite hano, mwaza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu, ariko hariya hari kibanza, na hari haruguru ikibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka, urabona hano hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafite ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe twoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo serivisi zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784433341 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Ubundi bitekerezwa ko ibitero by'Ubushinwa kuri Taiwan byaba ari ibitero biremereye cyane bitigeze kubaho mu ntambara za vuba.
bitekerezwa ko byaba biremereye ku kigero cy'ibyo abanazi bagabaga mu ntambara ya kabiri y'isi, kuko byaba bigamije kwigarurira Taiwan mu gihe gito cyane kandi nta byinshi byangiritse, kandi binatekerezwa ko Ubushinwa bwanabanza gusaba ingabo za Taiwan gushyira intwaro hasi mbere y'uko isenywa yose ikajya ku butaka. Ubushinwa bwagaba ibitero byabwo buturutse ku gice cy'uburengerazuba bwa Taiwan, bikaba ibitero byahaguruka mu ntara ya Fujian bigana kuri Taiwan. Igice cy'uburengerazuba bwa Taiwan nicyo giherereye mu mujyi wa Taipei n'ubundi ufatwa nk'umurwa mukuru wa Taiwan ndetse n'indi mijyi ikomeye. Hashinze ibikorwa byinshi bya gisirikare birimo ibigo rutura bibitse intwaro karahabutaka, kandi aho niho hashinze ibyambu binini bya Taiwan bikoreshwa mu bwikorezi, ku buryo mu ntambara byakoreshwa mu gufasha Taiwan guhangana. Aha rero byanze bikunze niho Ubushinwa bwakwibanda, kuko hagati y'inkombe za Taiwan ndetse n'Ubushinwa harimo ibirometero 180 gusa. Indege rutura zihagurutse mu Bushinwa zigaherekeza amato rutura y'intambara ashinzeho intwaro z'ubukana zose, nta nubwo byatwara isaha imwe Abashinwa bakaba bageze kuri Taiwan. Nkuko bigezweho mu ntambara zo muri iyi minsi, umwami w'ikirere niwe ufite amahirwe yo kuganisha intsinzi ku ruhande rwe, kandi kuri iyi ngingo bitekerezwa ko indege rutura z'intambara zagaba ibitero biremereye ahashoboka hose muri Taiwan, ndetse izindi zikabasha kugeza abasirikare b'Ubushinwa muri Taiwan mu mwanya muto, bahita batangira kugenzura ibice bimwe na bimwe. Hari abanditsi n'impuguke mu bya gisirikare banditse ibitabo n'inyandiko zigaragaza ko ari amahirwe y'uko Ubushinwa buzakoresha ingufu ziremereye za gisirikare mu kwigarura Taiwan. Igitabo If China Attacks Taiwan Military Strategy, Politics and Economics cyanditswe na Steve Tsang gisobanura impamvu Ubushinwa bwashobora gutera Taiwan, uburyo byakorwa ndetse n'ingaruka zabyo. Mu 2021 Admiral Philip Davidson, uyu wahoze ayobora ingabo za Amerika muri Indo-Pacific, yavuze imbere ya Kongere ya Amerika ko Ubushinwa bushobora kugira ubushobozi bwo kugerageza gufata Taiwan mbere y'umwaka wa 2027. Ibi byaje kwitwa Davidson Window, ariko ibi ntabwo ari igitabo, ahubwo n'ubuhamya bwe imbere ya Kongere ya Amerika, kandi byakomeje kuganirwaho cyane n'abasesenguzi. Umwanditsi Bruno Tatres mu gitabo Not Just Another Cold War muri chapitre ya 16 aho yise What a Conflict Over Taiwan Would Look Like, hagati ya page 345 na 360 asesengura uko intambara ishobora gutangira, uko Amerika ishobora kwitwara ndetse n'ingaruka zayo. Bruno asobanura scenario ifatwa nk'ishoboka cyane, avuga ko Ubushinwa buzagerageza gutera Taiwan bukoresheje igitero kinini kirimo ingabo zirwanira ku butaka, izo mu mazi n'izo mu kirere. Avuga ko nta wavuga mbere uzatsinda, kuko intambara nk'iyo yabigoye cyane kandi karangwa n'ibintu byinshi bitamenyekana. Muri iki gitabo asuzuma ubushobozi bwa buri ruhande, harimo ingabo z'Ubushinwa, iza Taiwan ndetse n'uruhare Amerika ishobora kugira. Asobanura ko Amerika ishobora gutanga inkunga ya gisirikare kuri Taiwan, ikohereza ingabo zayo muri Taiwan cyangwa igakoresha ubundi buryo bwafasha bitewe n'uko ibintu byaba bimeze. Agaragaza ko iyi ntambara ishobora kwaguka ikarenga Taiwan ikagera ku bihugu byo mu karere no ku nyungu za Amerika muri Aziya. Ikintu yibandaho cyane nuko hari ibyago by'uko amakimbirane yakomeza akagena no kwikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi, nubwo atavuga ko ibyo byaba byanze bikunze. Icy'ingenzi ntavuga ko Ubushinwa buzatera Taiwan byanze bikunze cyangwa umwaka runaka, ahubwo asesengura uko byagenda nibiba, ariyo mpamvu igice cye cyitwa What a Conflict Over Taiwan Would Look Like, uko intambara kuri Taiwan ishobora kuba imeze. Ari impuguke mu by'intambara na politike zagiye zigaragaza ko Ubushinwa bushobora gukoresha ubundi buryo burwanya Taiwan, aribwo bwo gukoresha ingabo zabwo zo mu mazi bukagota Taiwan ku buryo nta kiva nta n'ikinjira muri Taiwan butabishaka, ariko nyamara mu buryo bw'intambara zigezweho ibi nabyo bishobora kugorana cyane. Ku rundi ruhande hari n'abatekereza ko habaho ibitero by'ikoranabuhanga ku buryo Ubushinwa bwahagarika imibereho yose ishingiye ku ikoranabuhanga muri iki kirwa. Ibi byaba bivuze ko za misile, imbaraga z'ubwirinzi za Taiwan, indege n'amato by'iki gihugu byose byatwikirwa ku butaka ntaho birajya, kuko nyine ikoranabuhanga rya internet rya Taiwan ribikoresha ryaba ryamaze kwangizwa n'Abashinwa. Aha rero niho bamwe batekereza ko ibi byose tuvuze bishyizwe hamwe mu ntambara yihuta nk'umurabyo, nta kabuza Taiwan itahagarara imbere y'igisirikare cy'Ubushinwa. Ibi rero abanya-Taiwan nabo basa naho babizi kandi babyiteguye kera, ikaba ni nayo mpamvu bajya mu myitozo myinshi nk'uko nabikubwiye, ari niyo baherukamo muri uku kwezi kwa gatandatu gushize. Taiwan nayo ngo ihagaze bwuma ndetse yiteguye guhangana n'ibi bitero by'Ubushinwa mu buryo biteguye neza, dore ko mu bigarukwaho harimo ubwirinzi bw'ikirere bw'ikoranabuhanga ryose abanya-Taiwan bahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka myinshi y'ubufatanye bw'ibihugu byombi. Taiwan ariko nayo yakoze ibyayo ku buryo kuri ubu bafite ubwirinzi bw'ikirere bwakozwe mu bisa no gukoresha uruvange rw'ikoranabuhanga ryose ririnda ikirere ririho, ku buryo ngo bafite ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru. Ni ikoranabuhanga bise T-Dome Missile Shield rifite ubushobozi bwo guhangana na za misile karahabutaka z'Abashinwa. Mu myiteguro ikomeye kandi kuri ubu ngo igisirikare cya Taiwan kiri kubaka za drone ubutaruhuka zishobora kwifashishwa mu kurinda umutekano w'ikirere cyabo, aho biteganywa ko mu 2028 Taiwan izaba ifite drone za gisirikare n'iza gisivile zigera ku 100,000. Izi zikaba zishobora guhindurwa intwari isaha n'isaha zikarinda ikirere, ariko zikanahabwa ubutumwa bwo kugaba ibitero ku bikorwa bya gisirikare mu gihe intambara yabitangiye. Igisirikare cya Taiwan muri iriya myitozo kandi kiri gukora harimo n'isa na guerrilla warfare, intambara yo kurwana ugamije gutesha umwanzi imbaraga, kuko Taiwan bizi ko mu ihangana ryayo n'Ubushinwa bitashoboka, ahubwo ko byaba ari nk'urugamba rwa Dawidi na Goliath. Bitekerezwa rero ko igisirikare cya Taiwan gikoresha iyi tekinike kugira ngo kibe cyabasha guhangana n'Abashinwa mu gihe runaka, ku buryo Taiwan nayo yabona ubufasha bw'abafatanyabikorwa bayo ikihagazeho itaratakaza intambara.
tukivuga ku bufasha bitekerezwa nako ntibitekerezwa kuko niko bimeze ko mu gihe Ubushinwa bwagaba ibitero kuri Taiwan abanyamerika bakwinjira mu ntambara aho bivugwa ko byaba ari nk'ishusho y'intambara yabo muri Korea hagati y'1950 na 1953. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri Korea no mu bindi bigo bya gisirikare biri muri kara gace bikorera muri Asia na Pacifique zose zahita zihabwa amabwiriza yo kujya kurinda Taiwan, aho binatera ubwoba benshi ko bishobora kubyara intambara gatatu y'isi kuko birazwi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo zinjiye mu ntambara byeruye zije kukurwanya zinjirana n'abasangira ngendo bazo bose. Ubwo no kuvuga umuryango w'abibumbye OTAN ndetse n'indi miryango myinshi Amerika ibarizwamo yose ikinjiramo agamijwe kuganisha intsinzi ku ruhande rwa Amerika. Abahanga mu by'intambara ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye guhimba tekinike nyinshi zatuma Taiwan yirwanaho imbere y'igisirikare cy'Ubushinwa. Urubuga Modern War Institute rugaragaza ko bivuye ku gitekerezo cya Admiral Samuel Papalo uyobora ingabo za Amerika mu gice cy'Ubuhinde na Pacifique kuri ubu hateguwe uburyo bwo guhangana n'Ubushinwa mu byiswe Taiwan Hellscape Strategy, aho bitekerezwa ko uburyo abanyakirene babigenje bahangana n'igisirikare gikomeye cy'Uburusiya byahaye umuvuna abanyataiwan w'uko babikoresha mu guhangana n'igisirikare gikomeye cy'Ubushinwa. Ubwo buryo rero nibwo bukubiyemo gukora za drone ibihumbi 100 zarinda ikirere cya Taiwan ndetse zikanagaba ibitero ku birindiro by'umwanzi mu gihe bibaye ngombwa. Intambara y'Ubushinwa na Taiwan nayo iramutse ibaye rero yatigisisi ndetse yanagira ingaruka ku mibereho y'abarenga miliyari 8 zituye. Wenda yo ntiyatuma peteroli henda nk'uko intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateje ikibazo ku isi cyangwa uko ingano zabuze mu isi guhera mu 2022 ubwo Ukraine n'Uburusiya binjiraga mu ntambara. Ariko nyamara Ubushinwa na Taiwan bigiye mu ntambara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikayinjiramo n'abandi bafatanyabikorwa bayo, nabyo byateza isi ikibazo. Icyambere abanyamerika ntibajya mu ntambara badatwaye ibyitwa amategeko mpuzamahanga. Nk'ubwo mu gihe gito gusa bimenyekanye ko Ubushinwa bwateye Taiwan, icyambere abanyamerika bakora no gushyira Ubushinwa mu bihano by'ubukungu ku bicuruzwa byabo bijya ku isoko mpuzamahanga, ibigo byabo by'ubucuruzi byakubitwa hasi bigahagarikwa, ifaranga ryabo ry'Yuan ryakubitwa hasi bikomeye kuko ryatakaza agaciro. Ibi rero vuba byahita bishyira abatuye isi mu kibazo kuko ntibabasha kubona ibikoresho by'ubwoko bwose byaturukaga mu Bushinwa bihendutse, birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, imodoka, ibikoresho by'ubuhinzi, ibikoresho byo mu buzima bwa buri munsi bw'abantu byose biva mu Bushinwa byakwikuba kenshi mu biciro ku isoko mpuzamahanga ku buryo kubyigondera byaba iby'umugabo bigasiba undi. Icyakurikiraho ni uko inganda z'abanyamahanga ziri mu Bushinwa zahura n'ingorane ku buryo zahatirwa kuhasohoka zikajya gukorera ahandi. Ibi bikaba byanatuma uretse no guhenda kw'ibituruka mu Bushinwa binabura burundu ku isoko. Abanyafrika bari mu babihomberamo cyane kuko muri iyi minsi bikorwa remezo n'iterambere muri rusange mu bihugu byinshi Abashinwa bifitemo akaboko, ku buryo Abanyafrika bahombera cyane muri iyi ntambara mu buryo bukomeye kuko gukorana n'Ubushinwa ubwo kwaba ari ukwikururira umujinya w'Abanyamerika. Ibyo bikaba ari ikintu ibihugu byinshi bya Afurika bitakwifuza. Ubukungu bw'isi bwahungabana, imbuga nkoranyambaga nka TikTok zagira ibibazo. Ni byinshi cyane byahungabanya ubukungu bw'isi mu gihe Ubushinwa bwaba buhuye n'ibihano. Ku rwego rwa politike mpuzamahanga habaho guhabwa akato no kwigunga gukomeye k'Ubushinwa, imitungo yabwo yose iri hanze igafatirwa. Si Ubushinwa gusa kuko Taiwan nayo kugabwaho ibitero byatuma ibikoresho by'ikoranabuhanga bihenda cyane kuko iki gihugu mu isi y'ubu gifite ijambo rikomeye mu bikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa bikoresha amashanyarazi. Taiwan icuruza 92% y'ibuye ry'agaciro ryitwa lithium rikoreshwa mu gukora za bateri, za mudasobwa, za telefone zigendanwa n'imodoka z'amashanyarazi n'ibindi bikoresho byose biri muri ubwo bwoko. Ibi rero bivuze ko kujya mu ntambara kwa Taiwan byabangamira imirimo yo gutunganya lithium no kwigeza ku isoko ku buryo nabyo ubwabyo byagira ingaruka ku bikoresho nk'ibyo bikenera lithium. Iri buye rya lithium riboneka muri Taiwan ku bwinshi, niryo riri mu by'ingenzi bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirindisha inkota ya mugi 5 zigakoresha misile, indege n'amato y'intambara mu kurinda Taiwan ngo utayikoraho kuko kuyikoraho byahombye iki gihugu rutura mu bijyanye n'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga ry'ubu. Gusa ku rundi ruhande Ubushinwa bubashije kugenzura Taiwan burundu bukayitsinda, byahindura iki gihugu cy'ubuhangange bwose kuko cyaba kigenzura ikindi kigega cy'amafaranga menshi mu isi y'ikoranabuhanga. Bibaye ikinyuranyo rero intambara y'Ubushinwa na Taiwan karangira Ubushinwa butsinzwe bugapfukamishwa hasi, ubuhangange bw'abakomuniste mu Bushinwa no mu isi bwaba buguye rwose ubutazongera kubyuka kuko byaba bigaragaye ko iyi mitegekere itaramba. Ubushinwa rwose butsinzwe hari ikindi gihugu cy'igihanganye cyaba gisenyutse mu isi kuko cyitwa Ubushinwa gishobora kutongera kubaho kigacikamo ibice byinshi byigenga, maze iki gihugu rutura cy'abaturage basaga miliyari 1 na miliyoni 300 kigahinduka amateka kikajya kivugwa mu gicucu cy'icyo cyahoze ari cyo. Rero intambara y'Ubushinwa na Taiwan niyo mpamvu nubwo hari abahanga mu by'intambara bagaragaza ko ishoboka, ariko hari n'abagaragaza ko bigoranye kwibaho kuko Ubushinwa bwayitangiza nabwo bukwiye gutekereza ibirenze rimwe, cyane ko bwamaze kubona isomo ku ntambara Abarusiya batangije kuri Ukraine ndetse n'Abanyamerika batangije kuri Iran. Izo ntambara nta kabuza zasize amasomo ku bihugu by'ibihangange kandi zombi ntabwo zirarangira. Bisa naho gutangiza intambara ku ari we wese mu kinyejana cya 21 bigiye kujya bisaba gutekereza kenshi cyane kuko ibibazo bivuyemo bishobora guhungabanya ubuhangange bwawe nubwo abasigaye.
uretse intambara ya Mao Zedong yo mu 1949 hashize imyaka 77 yose igisirikare cy'Ubushinwa kitabarizwa mu ntambara yeruye. Nta nuzi neza uko igisirikare cy'Abashinwa cyakwivana imbere ya bene wabo b'Abanya-Taiwan, kuko nk'uko amateka bigaragaza iyi ntambara ihuza abantu bateye kimwe, bamwe muri byose mbese b'abavandimwe nk'uko ko Abashinwa n'Abanya-Taiwan nayo igira ukuri kwayo ndetse igakomera byihariye. Nta uzi neza aho byagana nuko byarangira, ndetse nta nuzi neza niba iyi ntambara izagerwaho nk'ebyiri ziri kurwanwa ubu ngubu. Gusa icyo twe twagarutseho ni ibishobora kuba mu gihe Ubushinwa na Taiwan byakwinjira mu ntambara, kuko uko byagenda kose ni Ubushinwa bwayitangiza, cyane ko aribwo bubangamiwe, naho Abanya-Taiwan bo baraho bategereje igihe izatangirira bakarwana ku cyo bita uburenganzira bwabo bamaranye imyaka 77 yose. Yewe mugira ngo se saha dushyiriye akadomo kuri iki kiganiro cy'intambara yashoboka hagati y'Ubushinwa na Taiwan. Mukurikira ibiganiro nk'ibi kuri Primo Media Rwanda. Amafufu n'amafaranga bibafubike. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama-accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongeraho udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe.